Nami ngizobonga ikhalenda engiyithenge la khaya. Ngithe mangifika ngithenga le khalenda la ekhaya bengihlushwa ikati. Lekati leli belikade linganginikeza ukuthula bengingalali nezicitho nazo zibhokile. Nginenkinga yenyawo. Inyawo zami bezikade zivuvuka. Izicathulo bezikade zingena kanzima. Kodwa ngale khalenda ngiyaphila yebazalwane ngiyathola ubuthongo nalapha ekhaya sengiyalala izicitho kuhambile konke ngiyaphila kunengi ke bazalwane netswayi nalo ngilithengile ne oil nayo ngithengile kuyangisiza kuyangisebenzela kuningi angeke ngize ngikucede ngiyabonga kakhulu. Ngizobonga amandla alakhaya bengigulela ngumntwana from last year akafundanga unyaka wonke ngathi ngiyambisela January kwamcala ukugula kwathi nge6 June ngaya kuba umpostoli eSwazini umntana manje ubuyele esikolweni ngisebenzise utswayi walakhaya nekhalenda ngiphinde ngibonge bazalwane ekhaya besihlushwa imvukunyane sanele ukufaka utswayi emgodini imvukunyane edaphuma bazalwane sayishisa phambili ngeshalom phambili. Sozibazalana akusesikhathi eside ngiqalile la ngiqale nje ngoAugust nakhona ngizwa ngomunye untombazana lathi ubukeka abamdlovu shuthi ngaya ke eGoli ngingakayi kabamdlovu bethi esibamdlovu ngicela ukuthi nibeke amanzi ku TV uzowakhulekela shuthi nami ngiwabeke ngithi mama siwabeke amanzi siwabeke nomama athasakhuleka siwaphuze siwaqede kuthi lishona ilanga la namhlanje kuthi ngakusasa ezophinda futhi sike ukhulekela amanzi bazalwane engakawakhulekeli lamanzi ngizwe emlonyeni nami ngathi ikhonto egcwalayo la kanti igazi elingamahlwili ngithi mama ngicela ungibukise lana into ephumayo igazi vele liyaphuma ngamahlwili ngiphuze amanzi futhi kuhambe bese ngiyeGoli athi bamdlovu kunesonto ngazi kwakuyi12 September yebo afika vele khulekela umhleli vele angazi umuntu vele asho bamdlovu abese akhuleka asho ukuthi khona umuntu abamthumele ngenyoka ebusuku kanti wayeshoka imvele angikhulekise bamdlovu angikhulekise ngihambe ngekhaya mangifika ekhaya ngakusasa kwakhona phinde futhi asho ukuthi ucela ukubeka amanzi ngegazi ngiwabeke phume igazi angazi ingangani seliphuma kwesingakho leli gazi okwesibili seliphuma kwesibili qhubeka ngaloko kwesibili seliphuma kakhulu vele asakhona ukustopeka ngisho mama uyabona anginako lokuthi ngabe kwenzakalani ngisho mama buka futhi nalegazi liyaphuma liphume kakhulu ethi mama ngoba uwathengile amanzi thatha lamanzi waphuze hayi ngiwaphuze vele bese liyastopa ke lokho vele ngibhizi ngiyaqhubeka okunye ke ekhaya ngoba ngathenga noswayi sachela nomama kwaphuma izinto nje ezizilwane oyithola ukuthi zikanjani ngathi mama siqhubeke ngoba vele ngisaqala nami kodwa ngiyeza ukuthi mabekhuluma bayasho ukuthi mawuchela ngaloswayi mangabe kusuthi khona izinto ezikhona lapha ekhaya ziyaphuma vele ngegama laJesu so ngiyabonga umehluko empilweni yakho imuphi obonayo umehluko cha ngiyabona bamdlovu kakhulu emzimbeni nje kakhulukazi ngoba bekhona into beyikhuphuka laswini ikhuphuka ngilunywe nje kakhulu nakwezinye nje indawo ngilunywe kakhulu kodwa nje manje cha kusenzeki Nkosami nami ngiphakamisa ukubonga angazi bamdlovu Nkosami angazi la khaya mina ngifike ngakwazi ukuhamba ngihamba ngezinduku ezingaki mama ezimbili alright wangikhulekela umfundisi lapha eofisini phinde ngase ngiyenhlaza atshe ngakhulekelwa ngibaba uNdlovu ngabona induku ngiziyekela Nkosami ngathenga ikhalenda ngathenga uswayi Nkosami nasebusuku bengingalali ngihlushwa isikhova lapha yana ebathroom kunamathathi ngisho emthangaleni naphansi nangivuka ekseni abomnenke basuka phansi baya phezulu angibazi ukuthi bachamuka kuphi kodwa ngogcobo la ekhaya abasekho bomnenke ngiyabonga ake ngibafundise mama ongakahlali phansi kunezilwane zabathakatha nithi amen ebezingadalelwanga ukuthi kuloywe ngazo kodwa abantu baloya ngazo isikhova 1 awuthi amen amen isikhova besikadalelwanga kuloye
kodwa wezwe isikhova sibokukhalakhala singahambi le ekhaya bhasobha khona ibhokisi lizophuma la. Amen. Number 2, wabona iminenki phokugibela le ekhaya bhasobha nizawuqala ukuqabana nodwa yonke into eniyenza kule ekhaya ngeke iphumelele. 3, waqala kuzwa amakata phokukhalakhala le ekhaya bhasobha khona izinto zovaleka kulelo khaya. But sambonga uNkulunkulu lo mama lo usebenzisa itswayi, angithi amen. Amen. Yaphela iminenki yabathakathi. Lo mama lo 3 ufika ngakwazi uhamba. Nam. Awuthi amen. Ufika ngakwazi ukwenza njani? Uhamba enhlazatsha ngithi mama. eMayflower. eMayflower. Ufike eMayflower. Angakwazi ukwenza njani? Uhamba. Nangu usimele uyahamba. Nangu ulahlile izinto. That's why sithi inkulumo yabantu ayikapheleli. Tshela makhelwane akenze njani inkulumo yabantu? Ayikapheleli. Mama, uzwakele, mshayeleni izandla bafowethu.